Bismillahirrahmanirrahim. Ade mi Allahge waag fulaiku miharu divihirajyege huriha hajwerin evani Makkah datur kurabafa miedu emme fahu gurupu e furubi awonmen waran ufa kura miyaharu en hartaka tafata divihirajya libunu rasmi kotaya adi itura libunu enhas kota furihama gotugawani beenun hiffa dehas mihun wani furafa mi kuriya hartogga awna denneveni hingafa nuwa kamike awna men mikama warboda ufa kuran adi Allah hamdu eskuran den engoda annwane mi komme aharakes divarajyega kandelene komme gomegge skandalane hani amirul hajjaka mi faharu kandeli famani plane minister aslam mire fura wadaganwani den sarkarun dimawa huriya kantatake ei mi hajwarina gole gotun kame dimawajje kama baninama e huriya kantataka hawale wadaganwane e huriya kantatake hallu koddevumuga iswariga gotuga hunnwani minister aslam miharu awmenge ministry ka faratum des tibbawan makkaga mi habe fulun ei hajju mission ga gotuga masike korba habe fulun e be fulun warak gaatun mi hajwaringe kantatta ballawam e gendawani kommedo ha kahala gotuka e be fulun group taka ek group taka ziyare korba hajwarin makkah wadaannawar jidda wadaannawar ita e batibbawa ebe fulunge haal ballawa kame dimavijekama waninama ekantatake hallu koddevu mattaka hajju meshanu e masike korobama e gendawani ehwima awna denneveni divehi hajwerin makkaga e hajjuge alukan ada kurevu mattaka e tibbawairu ebe fulunna dimawa huriha kantatten hallu koddevu mattaka mi sarkarun wani mi huriha kantatake korobafe ehima awnu dua kurani Allah subhanahu wa ta'ala hajjan e wadaanne huriha be funna mabrur hajjal libuma adi mi kurama sikkatuga Allah subhanahu wa ta'ala barkalibu mi Malaysia group kuriga amal kurum miyai komme aharaku diha hajju verin hajja genda gota den egota gendam ngas miharu awulmenna hisaban ngair baaki mitwi salis fas befun den rais Ibrahim Salih nimewi baaki tibe salis fas befun fonuvuma egotun awulmen rais egotan nimma vidiken e bebe funna guleto masekko warabboda awulmen e be funna contact kureto belin egaterega baybe fun ani awulmen contact kuriru e number takan way gule den awume waram masekkatun gaaggan ka debe flok feva uriya be flonna awun gulun egaterega baybe flon amil flo bidalwi miharu balihalatu horigotun mifara hajja wadanno beenum flon waakama egateren ebbe flok wani niyaifa den anibba be flon teren mi 32 be flon jumla gotegga 32 be flon ebbas wadaanwi miharu hajja wadaagannuma den egaterega baybe flon vidala february miyan nahara laskoddevu man edifa de awon men hama e fursate be flon nadifa miyan nahar baaki tivi huriha be flon fonwana awon handamba gotuga egaterega e bole first be floku ani request kofini miyan nahar be flon na fursat dilma awon mi rat kuraviya be flon na e fursat dan me engodanwane awon men hajja Malaysia group ge befun mi gendani ministriya me hajwariya demedu ebbasum me hadage me Malaysia group hajwarengatun fasa nagafa e fasa ayan ihmal wefa wati we emasle mihari yoti kotuga den sarkarun nimevi e befunna kommes kotuka hajja devene fursat tanamas kodde ehemve ministriya hajwariya demedu ebbase famiwani
ෆෑසා මලේෂා ගුරුපුන් හජ්වරියා ලිබිජ්ජකම වනීනම සර්කාරත් දක්කා ගොත. එහෙම ෆෑසා ලිබිජ්ජකම වනීනම මිසාලක න්‍යාය ෆරයන් නොනියා බනි හාලතුරු ගොතුන් හජ්ජ වඩා නුගන්වේ ෆරාතන් ෆෑසා ලිබිගෙන්දා සර්කාර ලිබේනි මිහාර හජ්ජ දා ෆරාත ෆරාතුන් ලිබෙන්ජේ ෆෑසා සර්කාර දක්කා. شكرا.